Pangadyantani po yung nobena King San Ignacio de Loyola, King Kaduangaldo. Kilag yunig pa ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang Diyos ang taon taon to, sisisyan ko at pagpitilan king mabilog kong puso, insap lang kasala ko keka. Huling ikang Diyos ko, at kaya pang kong alanganga, at hulining palsintanda kang lakwas, king sablang nanon. Tatanto kong matibi, namiyuman mi kasala, at king saop ning malmong grasya. Lisyang ko tisakwil, insap lang makawili, king pami kasala. Yadwang ko naman, ang kapatawaran mo, king sablang kasalanan ko, antimore, ning malagrasya mo, ban apan sintanda kat arsuywan, king kakabaning ko. Amen. Panalangin, king Aldo, o malugod ning San Ignacio de Loyola, santong patulunan ning kekeng parokya, manalig kekeng kabanalan at biya apostoliko, mamaus keking Diyos sa igpa, tamo, lalam ning kekang kasaupan, ing mibiya kami, king tunay biya kristyano, agpangking tungkulan ning kabilyan mi, di sa aking mabiyasa, king turuning ebanghelyo, di sa kami namang sumuyo, king misyon ni Santa Iglesia, king pangakalat na karing sabla, ning ebanghelyo. Amen. Amen. Kaduangaldo. Kayo mo yung na Yesus, pengako mo karingke kang alagad, ing nabang nanda ka king ulining kapanaligan da keka, ing sablang pipandyaning yato, at ela magkulangan, nung manalig lamo rin, king kekang ganaka at kalam alang angga. Daraon mila keka, ring meritoning patulunan ning San Ignacio de Loyola, lalo na ing matigit ng kapanaligan, making timbula ng kelawatan, pusal ning sigwa ning persecution, at making makauna ng ligaya, pusal ning panganib ning makalunos-lunos sa biye. Adwan mi keka o Ginoo, ipagkalub mo sa kami, ing matibe kapanaligan, king pangkabos mi, ang mabitasa ulining dapat amayap, pahuli na mo rin ing grasya mo, merito at pangako, apakyabutan mi naman sa ing grasya makakabos ke kami, at kailangan na ning kabilyan mi, ang poing makapasubaling kalam, adwan mi kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos at makakayap karing kaladwami. Amen. Panalangin, Aldo. O Diyos sa igpami, tinubod na ing anak mong Yesus, ting propeta, ban turo at manaral ke kami, anting pari, ban manalangin para ke kami at kambemi, at ating ari, ban sumuyo ke kami, sa salpantayanan da ka, parangalanda ka, at pasalamatan da ka, kaniting pamagnobenami at misa ang pong piyesta. Lalam ng kayampunan ning patron ning parokyami San Ignacio de Loyola, king lalong ikasulong ning biya kristyano, king sarili, pamilyami, at king komunidad. Adwan mi, plit, nita, ing grasyang kailangan mi, kaniting banal ming kapagnasan, king biya, at king alanganggang pangakabos, at dingkekeng kapagnasan, kaniting nobena, kanita po tang datang na intawling oras ning biye, akamtan mi mo naman sa ing banal at masampat na kamatayan, lalam ng kayampunan ning nuanayindong kapilan man birhen, San Jose, at ing malukod ng patulunan, San Ignacio. Iti, adwan mi king lagyuna mo, ring Kristong ginumi. Amen. Amen. At tamong ini, ing grasyang pagnasan. Letanyas ng San Ignacio. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami.
Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Diyos, ikpaban mo. Pakaluluan mo kami. Diyos, anak minyaklong kingyato. Pakaluluan mo kami. Diyos, Espiritu Santo. Pakaluluan mo kami. Santa Trinidad Ameto nga Diyos. Pakaluluan mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, mignasa aking lalo ng ikaligay ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, malablabasintaking Ginoo. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, tiro ning banal na espiritu. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, taimtim amanalig kang Maria. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, milalablab king pigagap para karing kaladwa. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, maganakang kakaluguran, ting magdusa at makasalanan. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, masipag, mikalat, king obra ning apostolado. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, inspiradong talasulat ding libro ning banal na pamagsani. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, patulunan ding banal na pamagsani at ding bale para kareting pamagsani. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, malugod mingigpa at kambilan. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, talaturo auliran king ganap a kapamintuan. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, malugod king kalukan at kahinhinan. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, maestro at palabong king pamag-aral king pamanalangin. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, talaturo king pamagdili-dili at pamisauli king sarili. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, uliran king katapatan at tiwala king Diyos. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, ikpading santos at martires. Ipanalangin mo kami. San Ignacio, kaya kaming aligan king banwa. Ipanalangin mo kami. Kordero ni Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Patawaran mo kami, O Kordero Ginoo. ni Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Kordero ni Diyos ang milalakoking kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami, O Ginoo. Ipanalangin mo kami o San Ignacio de Loyola. Bami nga pangituliran na bangnan in pangako ng ginutang Heso Kristo. Tauling panalangin. O Diyos sa ginume, alanganggang kayapan at pakalulo, pablasang tinggap ko keka, ing kayapan kong katutubo, at ing aliwapang makapasubaling kalam at syungeni kako, at ulining magnasa kong wagas, pasalamat king kekang pakalulo. Ibabalik kong pasibayo, ing sablang binyemo kako, ang timonong makanano ng inagkas, ning maligay ning patulunan, San Ignacio de Loyola, king kabud puso at labi, kuwanan mo o Ginoo, at tanggapan mo ing sablang katimawan ko, katandanan, kaisipan at pamanalastas, kaburian at sablang kayatinan, at ing sablang at tsukanako. Amen. Antipona, pakiwangis ke, king taong minalakat bali babo ning bato, ing Ginoo liguranet penagubulan. Pepasulurane king gani ning ligaya. Manalangin tamo. O Diyos ay ikpami, king ban mi kalat ing maragulang ligaya ning kekang lagyo. Pepasiknangan mi ing Santa Iglesia mong makipamuk keti king yato, karing bayong kawal, at alagad ng San Ignacio. Pagkalob mo sa kami, alang-alang king kasopan at halimbawa, ing mabiyasa king makipagkal keti king yato, karing kasalang ning kaligtasan mi, ang gaketang apakyabutan mi, ing magtagumpe kambe ng San Ignacio de Loyola karing banwa. Amen. Amen. Kilagyanig pa, ang po ning anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Maya pabengi po kaya katamungan. Idaon tayo po ing misangeni para karing Hermanidad Intentions 2026. Pasasalamat ng Brother Roger Tapang and family, Sis Rita Bundalian and family, Brother Jenner Lozano and family, Sis Marie Chris Bognot and family, Mr. and Mrs. Larry and Vicky Sarmiento and family, Brother Noel Sapanta and family, Mr. and Mrs. Angelito and May Santiago, CM Flowers and event, Ansing De Leon and family, Mr. and Mrs. Manuel Alera and family, Renan Melito Carandang and family, Aristides Aison and Raul Aison, Roy Aison and family, Ryan Aison and family, Joselito Bago, Alfonso De Leon, Noli and Lucia Magbag and family, Raymond Garcia and family, Tria Marie Venson and family, April May Aison and family. Irene Luwat and family, Justin Maneje and family, Elizabeth Pineda and family, Jerly Lising Ramos and family, Alex Limiak and family, Eileen Punsalan, Jay Samson, Loida Quizon, Zenaida Mercado, Andy Porras, Freddy Enriquez, Harvey Perez, Mila de la Cruz, Regina Anunciacion, Guillermo Jacinto, Joseph Sanchez, Maiji Perez, Catherine Venson, Susette Venson, Bern Cruz, Frank Antigo, Ernest Ventura, Edward Patrick Sapanta, Maria Ana Pascual, Bonita Castañeda, Angie Canlapan, Evangeline Esguera, Faye Nunag, Gloria Richmond, Neila Carreon, Mary Ann Sinamban, Lisa Alfonso, Perlita Pelma, Juvie Enriquez, Mrs. Carmelita Punsalan and family, Mrs. Jeanette Carpenter and family, Raquel Limiak and family, Galiciano Enriquez Jr. and family, Erlinda Fernandez and family, Edita Martinez, Emily Ventura, Porfiria Pangilinan, Rosita Miklat, Raquel Ramos, Emilia Enriquez, Dolores Valencia, Leticia David, Engineer Jojo and Mrs. Agnes Adisas and family, Joseph and Marifer Santos, Zoraida Lusong, Leonardo and Amelia Castro, Dory S. Pineda, Paul de la Cruz, Elenita Lacson, Carmen Pineda and family, Irinea Pineda and family, Estrella Cosme and family, Josel Ronquillo and family, Myla Francisco and family, Honorable Benjamin Peña, Honorable Edsel Manusi, Honorable Abraham Cunanan, Honorable Larry Castro, Honorable Nora Enriquez, Honorable Arthur Valencia, Danilo Peña, Janet Villapaña, Anne Grace Antigo, Elvira Lalik, Marlene Maliari, Ruben Saliling, Maribeth Hernandez, Ismin Hipolito, Jennifer Amyo, Anita Pangilinan, Janet Mejia, Lita Delfin, Dali Sigua, Corazon Zamora, Domingo Marimla, Lydia Gana, Violeta Mejia, Noel Careso, Emeraldo de la Peña, Francesca Embalsado, Sally Cayabyab, Nenito Buluran, Presi San Pedro, Rachel Larena, Merce Soriano, Rosalie Rodriguez, Mr. Sherwin Castrens and family, Mrs. Imelda Camaya and family,
Cortez and Ponio family, Janet Luanzon and family, Mary Grace Rodriguez and family, Louis Matawaran and family, Santo Niño Devotion Group of Saint Sebastian of Woodside, New York, Redentor Simbulan and family, Raikan Ramos and family, Ofelia Gabriel and family, Nestor Regala and family, Catalina Galang and family, Gloria Lopez and family, Grace Del Rosario and family, Vilma Manalese and family, Josefina Venson and family, Jael Bernardo, Brian Mendoza, Mirna Mendoza and family, Marites M. Enriquez, Marilu Lumanlan, Leticia Lobo and family, Ned De Leon, Yolanda Gonzalez and family, Leia Rivera, Myla Eneria, Celia Dayaw, Paz Alpedes, Antonia Mirabet, Cora Tolentino, Agnes Villavicencio, Angelita Balilo, Monet Dungka, Elaine Tiglao, Vilma Cabangcala, Mr. and Mrs. Virginia Alvedia and family, Mrs. Corazon David and family, Mrs. Isabel Mendoza and family, Mrs. Rose Azarias Rivera and family, Mrs. Rosario David and family, Mr. and Mrs. Rustico Magad and family, Mr. and Mrs. Ramoncito Garcia and family, Mr. and Mrs. Paul Soliman and family, Mr. and Mrs. Joanne Martinez and family, Marina Torres, Josefina Gatus, Arlene Ronquillo, Bernadette Aguas, Jenny Rose Manalili, Mary Ann Sarmiento, Nita Carbonco, Remedios Garcia, Julieta Capil, Emerenciana Aison, Serlita Basilio and family, Merly Luchang and family, Warlito Dizon and family, Reina Anunciacion and family, Marivic Katakutan and family, Estelito Baluyut Jr. and family, Arlene San Pedro and family, Romily M. Partible, Nikki Torres and family, Daisy Castillo and family, Nieves Pili and family, Beth Edeher and family. Iabetala naman po king kaya katamong panalangin king misangeni, ing pasasalamat do, di Roger and Linda Singyan and family, Benji and Ludi Enriquez and family, Jerry and Loret Santos and family, Nursing and Juliet Sapanta and family, Joel and Richie Enriquez Paras and family, Nicolas, Remedios, Noli, Harold Jr., Guarino and family, Benny and Alma Manalese and family, Risa Royce and family, Dennis and Irene Santos and family, Tani and Rose Giao and family, Josie Giao and family, Orly and Rita Ochoa and family, Lisel Dorado, Agnes Sarmiento, Manuela Sarmiento, Gary Dorado, Micaela Mejare, Net De Leon, Pedro Martinez, Milagros Gamboa and family, para po king sariling kapagnasan ng Dansen Olaso. Panalangin para po king kaladwa ng Merly, Eddie, Laarne, at ding maldang kaladwa king purgatorio. At yuta po ngini king kadwang aldoning novenarya, parangal kang San Ignacio de Loyola. Ingke katamo pong Mass Celebrant, apin po Most Reverend Father Danos Dizon, Talakat Tapo. Tamong sukyan lugod at pagamay pa,
Kilagyo ng ipam po ni anak po ng Espiritu. Amen. Inginuman tabi kaya kayo. At kaya ka timurin. May pabengi po kaya kayo man. Kumusta na kayo po? Kasaya ko po na ngayon ko pa mo po kanini may kapag nobina mas. Ne po, uling pinyang at ko po keni. Mga destino, yanapan po nobina mas. Ne po, yapin sabi ko, masanting yung opportunity di natangay ni na akayapin na kayo kaya kakadwang aldo ni kaya katang nobina mas bilang parangal kaya katang patron kang San Ignacio de Loyola. Palakpakan tayo po yapong Ignacio. Sisyantalan ni kasalanan tamo, bata mo maging karapat dapat midaon kaniting misa. Kimipnong kapag pakumbaban, amin ang tamang tanggapan ni kaya katang kasalanan, itamongan agnanagnan. Aminan ko. King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad ming kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita ipanigapuko kang Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. In Diyos sa mayupayang tatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa dari kasalanan tamo, dala na katas sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Kuning Ikang umon Jesu Cristo, Ikaw katas katasan, kaya benigmanan, ay Espiritu. Hikayatin, Diyos Ama, manalangin tayo. Oy paming mayupaya, kaburian mo iniyagom langan, keka, ing sablang tao, katman mula ding pusura, king apini kaya kalugod, at king kapagnasan, ayabit asara yung justisya, para karing sablarang kapatid. Kabaltaning pamirakera kemi, karing mayap abage-bage, ipagkalmo kaya kami ingapi humisana, yung justisya, at pamipante-pante, para king balang makataong lelaman, in kawakasan ng sablang pamisagsagan, at ing metong alipunan, ang makayubog king lugod at kapayapan. Iting anadwan ni, king kapamalatan, ning Ginoong Kristo ang anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king walangan ka. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jeremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing ipasyag ko ing mensahe na, kimbalang memalen na ning Jerusalem. Aga nakako, ing kaya kang katapatan, inyang kayanakan ka. Nung anti ing lugod mo kanako, inyang peki kasalanda ka. Tikyan mo ko, king libutad na ning disyerto, karing lugal ay ebitasang mitamnan. Israel, kanako ka, ika ing banal kong pibandyan. Pepabal kong pagsalbat at kasakitan, king ninumang manjitang keka. Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Dela ko la king matabang bansa, bang nabang nanda ing pupul, at miyayaliwang bage mayap. Makanyan man, karasda ka rin, sinintang de ing kakong bansa, selaw lare, ing bansang binyeko karela. Era man kitang ding pari, nuya ka rin ing Ginoo. Ding mismong kanakong pari, era ko balo. Migrebeldila kanako ring pamuntok, migsalitala ring propeta, king lagyo ng Baal, at sinambala, karing idolong alang kwenta. Uli na niti, utusan ke ing biga, akasog, kambening bagay makatakot, balang mga limgiman at mga sdan. Uling ding taong pinili ko, di napat lang adwang pamikasala, ginulot lakanako, ing sibol ning dalise danong, at kinulkul lang talaga ay sisibol danong. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, ika ing pagmulan ng biye, o Ginoo.
Ikaw Ing lugod mo, o Ginoo, alang kapara. Ing kekang katapatan, lalagpas banwa. Ing hustisya mo, kalupa ring bundok ning Diyos. Ing kayatulan mo, malalam, anti ing dayat malat. O Diyos, tutungmal ing lugod mo, lalam ning pakpak mo, magsantong laring tao. Kakabsila king kabiyayan ning bale mo, miminumla king batis ning lubmong mayubo. At ka ing sibol ning biye, ing aslag mong tagle, yang keke matdobe. Isundo mo ing lugod mo, karetang keka kikilala, at panwanan, detang makimalinis abye. Ika ing pagmulan ning biye, o Ginoo. Nuan ka o ipa, ginuning banuat yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing ginuman tabe kayo. At kaya ka, ante mo rin. Pamamasa pabat agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Kimpanaw na ita, linapit la kang Jesus dingalagad at kitang da, bakit gagamit kang talimhaga nang magsalita ka karela? Nga nang may kibat, kaya kayo mipagkalub ing makabalo, karing lihim tungkol king kayaryan ng Diyos. Dapot karela, mipagkalubyan. Uling itangatina, mirinan niya pa, ban maging labis-labis, itangatyo kaya. Dapot itangala, pati na itang ditak ayatyo kaya milakopa. Magsalita ko karela king kapamiratan daring talimhaga. Uli makalawe laman dapot ela manakit. At makiramdam la dapot ela makaramdam. Ni ela makaintindi. Matutupad pin karela ingula ning propeta Isaias as sinabi, agyang nanan yung makiramdam, kayo makaintindi. Agyang nanan yung lumawe, kayo manakit. Uling mapurula isip ding tao deti. Sa saradala ring karelang balugbog, at pipiyak dala ring karelang mata. Uling eralaburing manakit ding karelang mata. Ing makaramdam la ring karelang balugbog. Ing makaintindi la ring karelang kaisipan. Ating magbalik lalug ka na ako. Pota ako pakayapan ko la,
ngana ning Ginoo. Dapot kapalad yo, ding matayo manakitla at ding balugbugyo makaramdamla. Sasabihan ko kay kayo, dakala ring propeta at ding mayang ataw, mignasa manakit kingakakit yo. Dapot erayikit at damdaman ing daramdaman nyo. Dapot era dimdam. Kalgran kong kapatid, ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kitang milabas sa Sunday, kabang mag-lunch kami, kakwento king ka na akong PPC coordinator, king parokya, metong iyang kitang Isabela, king Magalang, king Santa Cruz. At dakal kami pipagkwentuan, lalong na karing bullying ngeni kasalukuyan king square deg mestra baloy po yan ne po lalo na palang miracle ngeni ne deg bawal kung kwento na kanako nga na lalo lang miracle deg bawal deg emo dapat sabihan amo nga na uli na ning malilyaring bullying pin lalong-lalo na itang milyaring barilan, king takloban nita, Nyapin, mika memorandum, but king DepEd, lalo lang miracle, Madamay, labalo mo yan, metong kang mestra. May bigla ko, karingaganagyan ang sinabi na, bawaling makanya nga na, bawaling sabihan mo yung makanya, alam mo na, karakal pala, ay, waamong nga na, talagang yan na pagtakan mo talaga, o na, kailangan talaga maging maingat ka, karing amano, papalwal mo, kingasmok mo. Kailangan maging maingat ka, karing sasabihan mo. At yan, magkaya ni Madam Chess, balo mo yan, Alimbawa, ang yang kanong, matsuray, sabihan mo, malago yan. Kuwento na po yung Madam Nepo, wapo ya ako Nepo. Kuwento na ka lang. Yan nga ng matsura nga na. Mo sabihan matsura nga na. Sabihan mo malaguya. Yan nga ng sabihan mo nga ng, yan halimbawa nga na, sorry po na, matabaya. Mo sabihan matabaya. Sabihan mo sexy yan nga na. At halimbawa nga ng lalaki yan, man masanting. Mo sabihan matsura yan. Sabihan mo nga na masanting yan. Ay, ang yan halimbawa nga na, may nayak yung eskwela, may nayak yung pamag-aral, sabihan bobuya. Sige po, Madam Mayla. Sabihan maklakya buntok. Sabihan alayang balo. Ay, mo, nga nakanako. Maging maingat. Bullying. Wapin naman Siguro, meto yan talaga rin makapanasakit na sabihan na kaya kang maklaka buntok. O bobo ka. O ala kang isip. Pero po makalingad kaya kayo po, den Pilipinong mamasa kang comments, talagang malakas lalok, matapang, magsalita, kay Facebook, social media, tungkol kareng taong bobo. Ababasa ko lamang po ni Ren, po, yako po, sabi ang totoo kaya kayo, mag-umpisa ka nitang 2022, pengako kis sarili ko, enough is enough. Sinabi ko ito, penga ko, at panindigan ko naman talaga. Panindigan ko. Nung kanita, po, baloy po yan, naman makalingat kaya kayo, talagang mag-comment po naman, angin, yan, di nga babasa tamo. Lalong-lalo na, kaniti kasalukuyan na malilyaring impeachment trial. At yung tamang balo na mig-trending, po, mig-viral, na inaus na yung bobo. Stupido. Kasakit, bobo, stupido. Matsura nga mano ito. At nakalasasabing nanano niya kay Senado. Tagma kanya na kahit termino niya po. Mabasa tala po rin niya po. Pero lahat mo nga gwa, lahat mo nga karapat nga rapen, at ito mo freedom of expression niya po. Freedom of expression. So, pwede dang sabihan din Pilipino, itang bulidang sabihan. Trending yali ya, ako maglarap. Ako maglarap, trending yali ya. Marinig pa mo sa... Jel, big trending yali ya. Big trending ya.
Lalong-lalo nitang sinabi na nining taong ini, kano dapat maging one-sided. Kinuko na Mario, common sense. O, may nga pa, Brother Roger, may nga pa kay Lika kaya sinabi, o makano kaya maging one-sided, di ba? Prosecution, malinoy kaya katamo ito, itang metong, can defense, makano kaya maging one-sided, makanita, di ba? So, ang diyang nung itang common sense, mo yaintindihan at mo balo, ay talagang bisa ka te bisa. O sanda ka talagang bobo. Ale? Pero, ding mag-comment, naman madidemanda ka niyan, Huling ating tamang freedom of expression. Pero sabi ko meto yung itakareng masakit, yung sabyandang bobo ka, wala kang isip, o makla ka buntok. O kay sabyandang, nakaman bulag, magbulag-bulagan ka, nakaman maklak, magmaklak-maklakan ka. Masakit siya naman ito. Sobra kasakit yung sabyanan na kang makanya. Pero come to think of it, siguro, yung Ginong Yesus, matna mo yan, Yung Ginoo talagang matapang iya at malakas sa loob magsalitang mataramayang aman. Makapanasakit ay aman. Mituran niya bisang mituran, manamdaman niya bisang manamdaman, manasakit niya bisang manasakit. Amen. Totoo naman, Ale, kung nanda kayo, ingamanong hipokrita, gagamitan, keng gospel, gagamitan niya, gagamitan, Ingamanong mapagbalat kayo, gagamitan, Ingamanong magbanal-banal, gagamitan, Ale, may kaya ng kumbanwa kayo, baloy no rin homily ko, Ale, di ba? Panay ko lang mabangkitan din kayo. O, kaya ba't itapin niya? Alaya namang preno, asbuk at migsalita, yung paborito ng termino, ingamanong mapurol ay isip. Wari nga manong mapurol ay isip, yan naman yung kabalduganan, Mapurol ay isip na maklakabunto. Alang isip, makanitayan man. O, di nanda kayo metong example, para bang kanita, panwalan nyo na paborito na yung sabyanin, At tatandaan niya pa, yung metong gospel, third Sunday of Easter, yung ang tamong road to Emmaus from the Gospel of Luke, chapter 24, verse 30 to 35. Di nga doon alagad na maglakad papunta king Emmaus. Ale, nanong sinabi ng karela, and I quote, basang kepo ke kayo, nung nanong sinabi na ning Ginong sinubling mebi, karingadwang alagad, kabang maglakad la papunta king Emmaus. And I quote, nga nang makanyan, pakiramdaman niya po sinabi na, kapurulyo naman ay isip, hanggang eni eyo pa, paniwalan, inulada rin propeta. Ewari, kailangan king Kristo, dumala niya king sablang bagay ti, bayalungop king kayang kayaryan. Kasi, kakwentude, kaya bere, kasabire, ere akilala. Ale, ere akilala. Era balo nung ninong kasabira. Nya pinmiras kitang punto na migsalitayang kapurulyo naman ay isip. Hanggang yan ay papanwalan. Kulang namin nasabihan kaya kayong karela na ala kayong utak, ala kayong isip o teko maniwala. At kining gospel na binasa tamo, kaniting kaduwang aldoning na binaryo tamo. Again, may banggit niya naman. Ingamanong mapurula isip. Talagang paborito na yung gagamitan ini, po. Paborito na yung gagamitan ini, ingamanong mapurula isip. Nga ako na kaya kayo, manamdaman niya yung bisang manamdaman, mituran niya yung bisang mituran, manasakit niya yung bisang manasakit, inginu, magsalitayang mataram ayamano. Karing tao. Ining gospel na binasa tamo, katuglong nepot nitang gospel last July 12, the parable of the sower, ing talimhaga tungkol king naning gospel ka the parable of the sower, ing Diyos, God is the sower, and the seed is the word of God. Sinalbag yang bini. Ale, anong lugar rin itang bini na silbag na dinugpa king aliwaliwang klaseng gabon. Katuglong na yung gospel ay ni. Simple mo naman yung panaral na. Simple mo naman yung tuturo na. Simple mo yung sabyana. At bakit kanita, lalo na nga intindihan, gagamit yung parable.
gagamit yung talimhaga. O ano yung problema? Madalas magbulag-bulagan la. At magmaklak-maklakan la. At lalong-lalo na, ating karelang daburing tanggapan, ing sasabyana. Nyapin miras kitang punto, kaya ning gospel ay ni, nakatuglong na nitang parable of the sower, nga nang migsalita. Agyang nanan yung makiramdam, kayo makaintindi. Agyang nanan yung lumawi, kayo manakit. Uling, mapurol kayo isip. Sa sarayula rin kaya kayong balugbog at pipiyakula rin kaya kayong mata. Ginamit na niya naman po. Ginamit na niya naman ing mataram ayaman. Mapurol kayong isip. Tandaan niyo po ing Ginoong Yesus, aliya mahilig yung sugar coating. Jesus called a spade a spade. Nanya kabaldugan ito. Kaya lang sugar coating. Diretso, diretso. Diretso yung magsalita. Prank kayang magsalita. Nyapin itang salitang itang, Jesus called a spade, sabihan nita, mag-sugar coat. Para kaya, mituran niya yung bisang mituran, manamdaman niya yung bisang manamdaman, manasakit niya yung bisang manasakit. Minasket ang puntong makapagsalita yung makanyan, uling, wapin naman. Anakasimpleng kayang tuturo. Anakasimpleng kayang panaral. Pero, ating karela, kanang tuturuan na magbulag-bulagan. Magmaklak-maklakan. At atin lang isip, atin lang utak, pero daburing pakintindihan, ing kayang sasabyan. Ating peka matsura pa, lamama ko rin sasalangsang kaya. Di ba? Lamama ko rin po kontra kaya. Lamama ko rin kakalaban kaya. Lamama ko, rening tao, stress kaya. Ale, nyapin siguro, miya naman nasisi nung bakit baski pabalo na, mataramayamano, makapanang sakitayamano, papalwal na kingasbuk na, kalupanan nining dimdamtam kayong gospel, nga na, tinod yang ana, propeta Isaias tungkol kaya kayong ana, magbulag-bulagan kayo, magmaklak-maklakan kayo, at nga na pang sinabi, mapurol kayo isip. Wapin naman, di niya nakatamong mata ni nga pong Ginoo. Sana, gamitan tala din kaya katamong mata, ban kanita, akit tamong masalese, ing lugod at kaya pa na. Amen. Wapin naman, nang kaya nga liwag kaya katamo, ko-complain ta ng ko-complain. Re-reklamo ta ng re-reklamo. Nano nga ning pamanyabyan tamo, nang kaya pilit talang pipiyak ding matatamo. Ating kang mata, busni mo rin kaya kang mata, idagol mo rin kaya kang mata, at lawen mo, ing grasya, na babiyan na kaya ka. Amen. Mula lawen itang ala, ing lawen mo itang atin. Baluran kabisado ran Wapi naman, anong tabo nung yabe-yabe ken, nung wari ka niyan, mag-review tamo mo. Brother Roger, mag-review tamo mo. Ulitan kita. Mula lawen itang ala, lawen mo itang atin. Siguradong atin. Amen. Kadwa, dini na nakatang balugbog ni nga pong Ginoo. Tamo magmaklak-maklakan. Gamitan tayo ing balugbugayan, anong ka rin, balang sisimbata mo, maburitang makaramdam. Daramdaman tamo ing panaral na, daramdaman tamo ing true na, daramdaman tamo ing kautusan na, daramdaman tamo ing amano na. Tamo maklak. Mupin maragultang problema, yapin ita. Nang kay, etala tutukyan, etala gagawan, at etala pamintuan. Deng taong makanyan, ilapin detang magmaklak-maklakan. Pero nung kaybat na yung dimdam, kaybat nung sinimba, gewame, tikyan me at pemintuan me. Yapin ita, ingamanwanan ni nga pong Ginoo. At ingkang balugbog, eka magmaklak-maklakan. At katlo, atintang isip, atintang utak, nepo. Gamitan tayo bagkata ay pakintindihan tamo.
Ingeganaganang papasyag na kaya katamo. Anong luka rin, tandaan nyo, eganaganang papasyag na, eganang babyen ng amano kaya katamo, paraking kapakanan tamo. Uling meto mo iburi na kaya katamo, magitang maya pa tao, maya pa kristyano, at maya pa katoliko. Amen. Ulitan kita sinabi ko, nepo. Nung yening panahon tamo, nepo, dakala issue tungkol king bullying, ing makatula, ing ngapong Ginoo, ing Ginoo sa Kristo, nepo. Para kaya, nepo. Alayang pakya na po, maski panungnanong sabyanda tungkol kaya. Uling para kaya, gusto naman, na paminsan-minsan, gumamit yung mataram ayamano, ban kanita, migising na. At ban kanita, elamag bulag-bulagan, elamag maklak-maklakan, at ban kanita, gamitan ng isip da, ban kanita akit da, ing lugod, at ganaka na ningapong Ginoo karela. Puri kaya nga riyanin ka na akong homily ne po, kapamitaning metong panalangin, prayer niya po ini ne po, English niya po ne po. Siguro din, dimdam yun niya siguro ne po. Pangadiya po hindi ne po. Balita lalo. Ban kanita lalo talang gamitan ding regalo na binyan ng kaya katamo. Bak tamo ing kayang grasya na babiyan ng kaya katamo. Ban kanita panamdaman tamo ilugod na kaya katamo. At talalo ta kaintindihan. Nga ginaganang masanting abagi nagagawa ng kaya katamo. Etamo mag-complain at etamo magreklamo. Nung nilawin tamo, ing blessing sa babiyan na kaya tamo. Ing title na nini, Give me eyes to see clearly. Lord, give me eyes to see clearly beyond the shadows, fear and pride, to find your light in every darkness and know that you are by my side. Give me eyes to see the goodness hidden in its heart, I mean, to welcome those who are forgotten with compassion sweet. Give me eyes to see your presence in the poor, the weak, the small, to recognize your gentle calling within the joys and trials of all. Give me ears to hear your whisper, a mind that seeks your truth each day, a heart that trusts your loving wisdom, and feet that walk your holy way. Then, when my earthly journey closes, may my vision finally be forever fixed upon your glory, the face of Christ for all eternity. Amen. Amen. Puwata, may kiramdam kayo po. Salamat po. Palapantay nga pong gito. Panalangin din malda. Ing Ginoong Yesus, adwana, gawan tamo'y obrang depatana, nga nawari. Agyagantala rin nga liwa, king matulang pamaminto, king kayang may pabalita, adwan tangin ni kaya, ing grasyang tupad king kayang kautusan, nga tamang manalangin. Ari ning ligaya, at alas sa misana, ing amano mo, ulitan tayo. Ari ning ligaya, at alastas misana ing amano mo. Para king Santa Iglesia Katolika, apapamalenan ni sanay Kristo, karing sablang tao kapamilat ang daring dapat lugod. Manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, at alastas misana ing amano mo. Para king kekatang gobyerno, ring gagawa ng batas, maging mabiyela sanang pamipasyag king lugod ng Kristo, king balang tao. Manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, at alastas misana ing amano mo. Para karing daralan kasakitan, makatabmula sanang metong a Mother Teresa, ami pakit karela,
kingi Kristo, at inyang malasakit karela, at magkasakit ya naman kapamila tanda. Manalangin taking Ginoo. Harining ligaya at alastas misana ing amano mo. Para kay katangan, kapilan man sana, etagugulutan impamanyaw karingaliwa, king lagyo ng Kristo. Ang gyamang iti, mga baldungan malingas ngas tamo, anting tao. Manalangin taking Ginoo. Harining ligaya at alastas misana ing amano mo. Ngeni, aduan tamo'y sarili tang kapagnasan. Yabe tala po karing panalangin tamo din kaya tamang kapatid na mag-celebrate king kanilang birthday, lalong-lalo na para king birthday ng Doktora Rosalie Denang Kayabiyab. Happy birthday, Doktora Rosalie. Ginong Yesus, saupan mo rin sa blamuring tao, ipagkalmo ingagang panan nila, ring mapamakalulom dapat agewa mo, kabang mabibiyak ka busal ding tao, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangan. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bahanin kayo katang daon matanggap lang. Tanggapan niya saning ginuta, iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal ang kapulungan. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kamulitan ng sakripisyo ng Kristo, kinabos may kaya kang iglesia, king pamikasala at pepamanalan me, ikasanang kasanmetong ng Kristo, yung pamuntok ng Santa Iglesia, akasanmetong na kami king kayang pamagdaon, misanmetong kesana, king pamagsilbi keka, king mabilog may puso, itinganaduan mi kapalatana, Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka antimurin, Itasyo laring puso yun. makatas na la, king gino. Masalamatan tayong Giro Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matuloy. Dunay pinong karapat dapat at matulit. Pasalamatan na kang parati at naman ka rin. Oy pa, Diyos king alangagam tubos sa mayupaya. Kilugod kaya kayang lelangan ng tao. At inyang mga itulidya, may parusa. Kapag na ring anghel, at yung sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula sasamba arapan mo, yung siwalami, magsanmetong sana king karela, kabang kakantare, mit mong tula, indalit ng kaya kaligaya, at ngaming ang kakanta. Ikapin banaloy pa, ikay simuling sablang kabanalan. Uli nito, ipanigapuni, itugtug may nga spirito mo, at imo ititipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi, mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena, kipamaylasa, ampon kamatayan kinwane ing tinape, pasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinong na iti ka rin disipulo na nga na, kunan niya iti kayongan at mangan kayo kaniti, uliting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batapunan, kinwane in kalis, pasibayo ka pasalamatan na kat pinuri. Dinuang na iti ka rin disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayongan at minung kayo kaniti. Uli iting kalis ing daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para kayo sa sablang tao, ban kanita, ipatawaran la yung sablang kasalanan, damtay niya iti, king pamigaga na kayo ka na. Ipasiyag tayong misteryo ang kasalpantayan.
nga ni kagalakan mi, ang pakalulungin pa, in kamatayan, ang ponipasubli ng mebye, daran mi kikiting tinapay ng biye, at in kalis ng kaligtasan. Layan mi pasalamatan kaya ka, in pepalyarian mo kami matampang, talagad arapan mo at sumuyo kaya ka, ikami nga sana mi sulusulo, king katawan ng pondaya ni Kristo, tipuna na kami, ang timong metong ning banal ay espiritu. Gyorakan me oy pa, yung banal ang kapulungan mo, ang makalagyanap king meto yato mo. Ban mi ganap ya kilugod, kambe ng Leo kalabing apat kaya kaming papa, Florentino Labarias kaya kaming obispo, ding sablang pari lalong-lalo na ing kaya kaming kura paroko, yamong Aymard Ocampo, ampon diakono, at ding sabla susuyo king banal ang kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid mi, aminuna ng pepay nawa, kimpiyong kapanayan, impossibling mebye, kimpakalulo mo, idala mo lating sablang meyang nabiye, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga, karapat dapat magkami, kimbiya lang angga, ban kambening nuan, Abirhen Maria, enduring Diyos, kambiyan ng San Jose, ika-esposo, kambiyan ng Apostol, kambiyan ng San Ignacio de Loyola, ing patulanan mi kating parokya, at ing sablang banal, ami biye-biye, kalugod-ugod keka, king keka ba ng panahon, apurian ampon apaligyan na kasana, king kapamalatana, Yesu Kristong keka nga. King kapamalatana, Kristo, kambelat kaya, ipang mayupayang tatu, kagam ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Diwang meto ka pamilyang may kakalugod, misasan metong keting parokya. Pag naragnan tang maus at manyawag king ipa, karing panalangin, at iroy kaya katamo, ni Ingiro Yesu Kristo. Nantatamo ang makiabi ka. At Sambanyeng lagyo katamke kami tingkayan mo ipamintuan ng lupo etiking yato at king banwa ipamintuan ng lupo kakanan King Aldo Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni ati patawad mo ke kami sarami kita anting pamamatawagi karing ni kasarang ke kami emong keipan sa unting tukso dunay kamustin Ikabusto kami kisablang marok o ipa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, kipanawad ni. Bagkasopan, yung pakalulo mo. May timawa kaming parati. King pamanalipaning kasalanan. At bikabis kami, alang kasasagkulan. King sablang kaligaligan. Kabang panayan, ang ponpagsadyan mi. Yung panyatang na, ipnong ligaya, yung talapangabos mi, Yesu Kristo.
Uling kaya ing kayarian at ing kayo payan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. Amen. O Diyos ay pami, Injil Meso Kristo, sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyak kaya kayo, na mula sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, noon ay pansinan mo, kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo. Layon ming pamayapan, ang ponpisan metongan, agpangking kaburian mo, ika mabibiye, ampon magari, manggaman kingalanganga. Amen. Kapayapaning ginamantabi sana, kapilan man kaya kayo man. At kaya ka, ante mo rin. Ipakit tamangan ngeni, misasal metong tamo, king kapayapaning Kristo, kapayapan po kaya ko man. Kalugurang kapatadoy ni Kristo ang Kordero ng Diyos sa malalako. King kasalanan ni Meto yato mapalat tamo. Itamang makumbira king apuna ni Kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas miya ing amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tayo. Oy paming malugod, sumulong sa kay kaming kalayan, lalam ning patnube mo at lugod. Makapanatili kaya sana king tapat akasiwan, king Santa Iglesyang pasik nangan mo kaniting altar. Itinganaduan mi kamalataan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Lukluk tapo. Hello. Maya pa evening. Akakit ko lang niwala timan. Masaya lamang. Masaya na rin parokyanos na nga pong punasyo, lang niyo po. At yung pagkakarigatsu. Maya pabegi po at ngayon pasalamatan tala po rin kakatamong offerers for the second night of our Novena Mass in Katuangalto. Then pong kaparokya, King Pastulan, Balayaning Diyos, King Senyora, King Santa Teresita, Balakpakan tala po. Then kung mani muna kay katamo, kay amano ni nga pong Ginoo, ang poring commentators and lectors guild, nakalpunta ka na salamat. At syempre po, dahil kay katamong masipag durungod karinganak, para king karelang pangaporma, yapin po rin Parish Catechetical Ministry. Nakalpunta ka na salamat, karing katamong offerers, kaneting gabing yan. At bukas po, part na ning kay katamong mabilog a parokya, yapin po yung Holy Trinity School, at yapin, ila po rin kay katamong manibala bukas, it's Holy Trinity Night, pati po yung paring magmisa, yapon Jeff, Bacania po yung kay katamong akayabe for the third night, na ning kay katamong novena. At syempre, nakalmurin po salamat kay kanaganang sinimba, kaniting katwa ng bengin, yung pamag novena, ting kapagsadyan, king ka-fiesta ng Apong Nasyo. Last night was a very successful and meaningful night. Kaya pong apag ng malukang Apong Nasyo, karen pong kaya katamo pong adopted families. Nakalpunta ka na salamat, especially those make sponsor karetang miyaliwang goods ay nulira, no pong kasaya. Nakalpong salamat, inumpisan tayo, ketang pakamala na ng Ginoo. Then pong kay katang kapatid, migit mangailangan kesa kay katamo, ilang minuna ng pigtawan Apong Nasyo na bengi for the apag ng malukang Apong Nasyo karikayang sese. Nakalpunta ka na salamat kaya kayo. O yan na. O yan. Nakal pong excited among ngayon bengi ngayon ni uling itapin. 1 year Yapa mo ining pinaka comeback mass ng among. So yamong po yung kanakong bali predecessor kanyan po. He was here from 2019 to 2025 po. Etong kareng sigurong highlights na ning kayang ministry kay ni King San Ignacio de Loyola Parish yapin duguing pandemya. Nakilub na po ning kasakitan, kilub na po ning mabayat at daralanan ketang oras sa ita, igminantabe king mabilog a parokya, yapin po yamong, anyapin maragultan pasalamatan ita, akabyusa na ning mabilog a parokya, king saud na ning Apong Ginoo, king pong pamanantabe at pamamastul na po ning kaya katamang migmisa kaniting Katuangalto na ning novena, kaya kung na yata kailangan pakilala, pero pakilala kaya pa mo rin, yamong dahan dizon. Palakpakan tayo kung masikan. Among Dan, we love you. Ulit, Among Dan, we love you. Yay! We love you, Among. Nakalpunta ka salamat Among. Among May, anak ko po kasi kasaya na may kapagbalik po si Bayo para makapagmisa. Kaya kayo Kenny, kaya ba't na po ning pabanwan, po last year nalilipat kami, mula na ning Mayo. At nung kung kumusta niyo ko po, okay ko po ka rin, masalesya ko po ka rin, at masyadong mapagal, kalupanapin na akong May Kenny, nakakapagal lamang
O, kuy parokya ngayon ni. O, mga kamate pari. O, double dead niya kuy pari, amo. Misan may pagkwento kami sabi na kanako, makanano mo nga ni nagyunga na kanako, ala ka mang kasaw nga na. Sabi ko siguro nga ako, kaya uli na ni nga mga hikking nga pong gino na yun ako paboren, sasakit, wapin naman ano mabano, lugod ni nga pong gino, akabyusak ko nga nga nagarang masakit kaya tiking parokya, uli na ni nga pong gino. Palapatay nga pong gino, salamat ka nga pong gino. Amo, ngayon po, magbagot tabo po kayo ng raffle. Kumako pong metong. Sana mabagutin lagyo ko. Apuro lang po lagyo ko kaya. Opo. Tsaka na yung ausa na mo. Sister Violeta Lagsana. Sa pakatsapukan. Salamat, Sister Violi. Ginuman tabi kayo. At kaya kaante mo rin. Doko kayo para king masusing bendisyon. King kapupusan, king kapagmasyan, may di pakibat malino nung naning tunay maulaga, king kertambye, numanulumpak, nuka rin manalumpakan ng kertang tula, king Diyos, king kang kayarian, king lugod, at pakalulong papakit na kikatam kang Kristo. Balutam king iti, meto yang tula, para kaya ingati taketi, anting kayang balayan. Mananas sana, yamu naman in kertang maging tula, at pibandyan, ngenit manggaman kapilan. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos, ningin pa, ang po ng anak, ang po ba Espiritu. Amen. Ing misa, adawon tane, umeta ng yan iking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Viva Pugnasyo! Viva! Viva Pugnasyo! Viva! Viva Pugnasyo!
Bukas po, may kitikita mo si Barry.